ariko mumbwiza ukuri ubu hari umufana wa Real Madrid ushobora kwakunda uno mwana Lamine Yamal uko byagenda kose nawe bafana Espagne. Mu kiganiro yagiranye na Irimo, uyu muhungu ateje ikibazo muri locker room ya Real Madrid aho umuriro urimo gushashagirana, umuriro wazamutse, abakinyi batangiye kurebana ingwe, barimo kuvuga ati nidutsindwa biragenda bite. Ubundi uyu mugabo w'umunyamakuru bita Irimo yamubajije ngo ese El Clasico yiteguye gute, ese kuko ikipe ya Real Madrid imaze iminsi ivuga yuko yibwa ikomeza kugaragaza complaint zo ku rwego rwo hejuru, wo bifata gute? Uyu musore yatangiye avuga ati nkuko bisanzwe turatsinda ikipe ya Real Madrid. Kuba complaininga ntibigutungure kuko ikipe ya Real Madrid izwiho kwiba cyane, iyi tibi wahubwo nibwo iburana ibintu bikaba byacitse. Niyo magambo yavugaga. Ibi byatumye bamwe mu bakinyi ba Real Madrid bumva atari byo, ndetse byateye umwuka mubi muri ekipe mbere y'umukino. Bamwe mu bavuga ko Yamal yarenze ku murongo kandi akerekana kwiyemera gukabije. Ibi byanazamuye pressure imbere y'uko El Clasico iba ku munsi w'ejo ku cyumweru. Ku rundi ruhande Kylian Mbappé na Vinicius biteguye gukora ibitangaza kuri Barcelona, bakaba bayitsinda ko baramutse batsinzwe inshuro 5 zikurikiranya yabibaye sakirirego. Niyo mpamvu abakinyi benshi bakomeye muri ekipe ya Real Madrid bavuga ko nakanya kabo ko kugira ngo babe bagira ibisubizo batanga. Mbappé ari mu bihe bye byiza, amaze gutsinda ibitego bigera muri 15 mu mikino 12, harimo ibitego 10 yatsinze muri La Liga. Kandi guhuza kwe na Vinicius bishobora kuza kuba intwaro ikomeye muri uyu mukino baraza gukina muri ikipe ya FC Barcelona. Vinicius yavuze ko gukina na Mbappé biraza gutuma ikipe ya Barcelona baraza kuba bahanganye itaza koroherwa habe na gakeya. Ariho Mbappé nawe yaboneye akanya ko kuvuga yuko akunda gukina na Vini kubera ko bafite cohesion ku rwego rwo hejuru ibafasha gutanga umusaruro ukomeye mu kibuga. Iyi ekipe ya Real Madrid muri no El Clasico iraza kubakira ku busatirizi bwayo bukomeye cyane burimo Kylian Mbappé, Vinicius Junior ndetse na Arda Güler. Ikipe ya FC Barcelona iraza gushingira nanone ku guprofita intege nke ziri muri defense y'ikipe ya Real Madrid, aho nanone bigaragara ko baraza kubakira ku kunyuza imipira ku mande, ku bakinyi bakina badefanda ariko baca ku mande, ndetse bakaza no gugerageza gukina imipira miremire inyura hejuru, ama aerial balls, arizo ekipe ya Barcelona bigaragara neza yuko ishobora kuza kubakiraho ikabatsindiro kipe ya Real Madrid. El Clasico yo ku cyumweru urayitekerezaho iki? Urabona biraza kugenda gute? Ekipe ya Real Madrid bavuze ko batanga ibishoboka byose. Ejo bundi mu kiganiro boss cyangwa se president w'ikipe ya Barcelona yitwa Laporte yavuze yuko birikiriya baratsinda ikipe ya Real Madrid, cyane cyane ko Santiago Bernabeu bamaze kwibona nk'ikibuga cy'imyitozo. Naho muri Real Madrid bamaze kuvuga yuko nyuma yuko uno mukino uraza kuba urangiye, kapiteni w'ikipe ya Real Madrid Carvajal araza gufata kanya atanye message ndetse anihanize uno musore bita Lamine Yamal wavuze amagambo mabi kuri Real Madrid. Uwo bita Lamine Yamal yavuze ko agomba gutsinda ikindi gitego cyangwa se agatsinda ikirenze kimwe kugira ngo Santiago Bernabeu wi stade ya mbere amaze gutsindira ibitego byinshi. Amakuru kuva muri Barcelona bavuze ko Ronaldo baraza kumugarura kugira ngo akine ku mande abafatire Vinicius byongere bimucangegere. 12 Vino Kwizera Paso Koto Vista Larga.